News Avenue back with a bang. Igama uSizwe Plus sibuyile ke futhi sibuye ngendlela emangalisayo because sikuphathele umbulelo baloyi osemkantshubomvu endimeni leyo zobutatheli soxoxa naye about this and that ke into econcern le industry kuningi okwenzeka kule industry ungacathi ku right yonke into ihamba kahle kanti kuningi okwenzakalayo behind the scenes sizozama ukuthi sikwenze understand ezinye zezinto ezenzakalayo into ezithinta imedia. Angibingelele Mr Baloyi Mbulelo. Ngibingelele Mfokandelo, ngibingelele nabadidiyeli bohlelo. No, asiboya kakhulu. Sibonge nje nokuthi wenza isikhathi ushiye konke okwenzayo kuba matasa wakho kodwa uthi hayi ngizofika plus. Hayi kona phela kuyafunakala ukuthi sidodisane la ngoba siyabona kuyonakala kakhulu kuwa lo mkhakha wethu. Yonke into iyashesha manje thina esakhula sibhale emaphepheni hayi kuyabonakala siba bathi emva kwezinye ngoba lento inkundla yezokuxhumana ayihamba kakhulu noma ke inephixihixo lobuningi kodwa sisakholelwa osibeni into ebhalwe phansi. Yeah, sakholelwa into ebhalwe phansi. I think enye yezinto efanele sikhulume ngazo Mbulelo Baloyi because into eyenzakalayo lento ngempela ye-social media ifikile. Ngizoyenza ngisimplify Mr Baloyi ukuthi kunestory esiphumile esikhulu. You understand? Wena ngokulandela ama-ethics usazama ukuthola nabantu abasondelene kulelo daba mhlawumbe bekushoniwe usazama ukuthola amalungu omndeni but istory ngala kwi-social media sesiphumile boom si all over wena uphuma kusasa. Iyona nkinga esinayo kulezi insuku kulonto oyishonjo ukwenza isibonelo esisana kwenzeka kushone lo beyinxusa unozakuzaku uNyambose may soul rest in peace eshonela le Paris kodwa lathi lishona ilanga kuyinkinga ngiya-understand umndeni noma waphatheka kabi ukuthi bathi bengakezwa le kwamthetho udaba laselusey'nkundleni zokuxhumana sizokhumbula ukuthi ke ushonele ezweni langaphandle and ke kunaba nangendlela ashone ngayo futhi ahambe ngayo emhlabeni nesikhundla sakhe nanokuthi ke lokhu thina sicabangayo ukuthi ama-ethics mhlawumbe nje obusho ukuthi before umndeni waziswe mhlawumbe ayingaqali isakazwe indaba kodwa kwakuyinto enkulu ukuthi umuntu obe inxusa lishone ngendlela ashona ngayo njengoba kuthiwa waphuma phezulu. So ke into esikhona ke njengobusho nje la ey'nkundleni zokuxhumana mina nawe sikhula sasikhathi ukubhala njengoba besikulandela ngoba into yokuqala uma uyizwile into ithi ikhona noma usizwile siyiconfirmiwe sasinalokho ukuthi amaphoyisa aqala funa ayiconfirm. Uma amaphoyisa ayiconfirm into ukuthi ngempela kwenzekile into yokuqala ufuna kuyenza ukuthi ngifuna ucabangela umndeni yilokho ekuthiwa kuthiwa khona i-next of kin, kid and kin. Abanye babethu ukhini mhlawumbe usho ukuthi wakubo kona into enjalo ukuthi umuntu osondelene naye ukuthi uqale kwaziswe yena kuba kuye kube ngcono into uma iqinisekiswa umuntu womndeni ukuthi impela lezi ndaba esizizwayo zizona. Kodwa kweyinkathi ke nathi ngokungafuni ukuthi sisayele emuva nje ubuchaza into ye-social media inzima kakhulu manje. Kukhona mhlawumbe ukuthi ubhale uthene sekuvela indaba ukuthi kukhona umuntu odumile oshonile kodwa kumndeni ungakaziwa. Lokhu usuke nawe usuzama ukuthi kubantu abakulandelayo noma kuthiwa ngoba amaphepha amaningi manje futhi nawo asenawo ama-platform la ku-digital online ukuthi ungazi ulinda ukuthi iphepha liphume kusasa kodwa nabo labo babe nalo. Ubhale nawe usho ukuthi senizwile kodwa-ke umndeni ubungakazizwa. Hhayi lezi-ke ezingela manje into ye-social media-ke njengoba sibona ayifune license. Uvele uqala umbulelo media nje online ufake that's it ucreate ipage lakho. Inkinga enkulu engiyibona kuyo yonke lento mina ngibona ngathi izona lezi inkundla zokuxhumana lezi o-TikTok, o-social media, o-Instagram ukuthi njengoba zisemhlabeni wonke jikelele kwamanye amazwe kunemithetho kwamanye amazwe ayikho imithetho. So umuntu vele nje methe umbulelo media online unabalandeli nanokuthi ke
into esuke yaba yimbi kakhulu ilento abayibiza bathi monetization ukuthi abantu bayaholelwa ngeni ngokuthi balandela abantu abangaki i-following yakho nokuthi uzokwazi uthola ama-advert. Ngibona ngathi-ke manje iyona nto eyingcindezi enkulu ngoba manje usukuthi ulandela umuntu nje uthi usizwe blogs into yokuqala usuyangena entweni ayibhalile kunalo subscribe lobo kushuthi nendoda izama ukwenza imali ngoba usubscribe nohamba phambili kuqala kuwo wonke umuntu oqala uphosta esephosta ngaphansi if you want to subscribe bani yabona. So iyona into esibuleleke manje ngoba manje ama-ethics njengoba mina nawe siwazi ayajijelwa ngaphandle kwe-window kuthiwa ama-ethics for who for what. Ngiyalikhipha mina udaba nathi imithetho ushonile ukuthi lapha kubo unkosikazi bonke noma sebezwile osibari bakhe akunendaba hayi asilime ezitsheni. Yazi bengibuka Mbulelo usekuyona le khona ezinye izinto ezibabuhlungu ngendlela emangalisayo ukuthi i-social media akunako ukucatshangelwa kwabantu yabona. Ubona kune-divorce yabona ngokomthetho we-divorce kunendlela esibika ngayo even indlela ye-divorce ukuthi usizwe blosa noma aziwa noma kukanjani but nomuntu wakhe bahlukene mhlawumbe bahlukana kabuhlungu futhi kodwa kuyaye kube nalento yokuthi awukwazi kwesinye isikhathi ukuba name amagama cha awuvumelekile ukuba name but I don't know lapho Mbulelo ukuthi kuyaye kube i-newsroom decision because kwesinye isikhathi uyabona futhi iphepha-ke manje el-credible livele lababhadlaza labantu. Kona makusaqala into ye-divorce efana yabona nje ikakhulukazi lento yemida ngokwasenkantolo abantu bayabededengu bengazi ukuthi lento yasenkantolo inzima kakhulu. Njengoba usho into ye-divorce ukuthi abantu abasuke bedivorsa umthetho uthi ungawasha amagama abo. Lokhu kusuke kuvikela kakhulukazi iy'ngane nehlobo ngoba iy'ngane kwesikhathi zisesikoleni ziyaziyo ukuthi zizalwa usizwe nobani mase abanye sebezwile ukuthi abazali bazo bayahlukanisa akukuhle. Same thing nento ecala i-rape ukuthi icala i-rape if kuthiwa ngokwe-media law uma lo kumsolwa engaka-plead noma engakasho ukuthi icala uyalivuma noma cha awumusho ngegama noma kuthiwa uyasolwa noma nani nanokuthi okwesibili-ke futhi-ke usuke uprotecta sithini konje umuntu oyi-victim isisulu umgilwa nalokho usuke umprotecta futhi ney'ngane nakho konke lokho kodwa njengoba usho kodwa-ke kuyancika ekutheni-ke abantu-ke laba abasuke beyi-subject abantu abanjani. Ngizokwenza example nje i-divorce njengoba ichaza yaMandela noWinnie. Kwathi makuthiwa bayahlukanisa bakhona amaphepha ngiyakhumbula athanda ukugegeleka lokho ezama ukulento ukuthi umholi odumile nomunye yabona umuntu okwazi ukufunda uyakwazi ukuthi ayifunde ivali ukuthi hayi kushiwo uWinnie la noNelson. Yona yavele yashiwo nje straight ukuthi uWinnie noNelson sebedecide ukuthi ingakho kubalulekile ukuthi kwenye inkathi kuye kufunekele nibe nabantu abazonendlishela imithi yabona. Yabona into ehluphayo-ke lento ye-divorce ngisho nje example usisi lo wakaDlamini bathi uba noMini bani bathi indoda le getting wakasibo Sibongo ngiyambona lo shuthayo wekhaladi yes bathi kathi beshada balento basimema bathene baze benza uhlelo kwi-DSTV ngenkathi beshada kwanalokho ukuthi bathi nasingene nabo kwijeni yabo ngenkathi beshada hawu ngokuhamba kwesikhathi mase behlukana sebecela manje ukuthi bacela i-privacy yabona. Abantu-ke banalo ilungelo ukuthi nathi nina khathi nishada nasibiza sinalo futhi ilungelo ukuthi mase nihlukanisa sibe khona entweni ningabe senithe ngicela ukuthi kuhlonishwe i-privacy yenu. Ngiyayithanda futhi le yase-court because ngicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu indaba yokuthi umuntu bengaka-plead or esavelile nje akumele abhadlazwe. Yebo ikakhulukazi uyabona khona into engiyibona eyiphutha enkulu eyenzeka la kwi-social media these days uma ku-investigate amaphoyisa noma kuthiwa-ke umbulelo wabonakala emgwazi usizwe abantu bambamba
mesovela enkantolo usizo engakaveli enkantolo asikho isidingo sokuthi mangabe wasinda usizo noma kwakhona ufakazi ukuthi umbulelo bese kuveza isithombe sakhe ngoba kusazofunakala ukuthi laba ababa ufakazi khona into bathi inkomba ngesizulu i-ID pirate ukuthi masizothatha nezinye iziboshwa nombulelo abekwe nazo ukuze lo othi ufakazi wangibona mhlawumbe ngiphamisa ummese asho kulabo ukuthi nayi lo yilo manje mayiseke wavela engakaveli enkantolo akusekulula nomuntu owenza i-ID pirate athi angithi wambona phela kwi-social media ukuthi nakilo ingakho amacala amaningi uthola abantu bayaphuma thina ngoba yabona ke kusizeke ngiyangibona phela ke kuthiwa la ku-social media thina esingabona abameli singakhulumi ngomthetho sibizwa kuthiwa ama-Facebook lawyers yabona kuke kube nzima mina nginenkaniwe sesikhathi ngoba into mangiyazi ngiyayikhuluma baye bakhohlwe ukuba lantu abenza ilo ukuthi abanye bethu njengoba sasifundela mhlawumbe umtatheli kune-section esasiyifunda kodwa phela eqondene nani ne-media law so uma sesisho lezo zinto lezo kuba buhlungu sesibatshela ukuthi hhayi le nto akufuneka ngabe ukhishiwe nomuntu isithombe ngoba kusazokwenziwa i-ID pirate nizokona icala nini abantu esenikhipha isithombe sakhe ngoba manje ummeli wakhe lo i-defense isizoba lula ukuthi hhayi ukhonjelwe ngoba vele abantu basebembonile kwi-social media engakakhonjwa ngokusemthethweni umseshi ngempela icala liba weak lapho kodwa uma ukhuluma nabantu-ke abantu abezwa bayababothi hawu bachitha isikhathi wena umuntu akashiwo ukuthi uyena lo wenza into ethize yabona mina ngiyakhumbula ngisayintatheli ekhaya kuseMaritzburg sihamba ngamatekisi ngisebenza la eSowetan sasila nje ngaphesheya e-Ascot ugibela itekisi nje isuke eMarket Square eMaritzburg endleleni la makunomuntu odumile uze kuthiwa uSibanibani udlengulile ubonile phe iSowetan ibhalisa uSibanibani ngiyakhumbula kwakhona inkinga ngomunye umsakazi wokhozi kwakuthiwa utshontshe into ethize ngomunye umculo wangala eMgababa sasibhala-ke ngayo ngoba phela umuntu odumile nathi emaphepheni uyazi ngiyathanda ukubhala ngayo ngoba liyadayisa iphepha wena umdlali webhola noma umuntu wenzeni hawu into ebuhlungu-ke ngabantu abafundayo la umphakathi lo ongazilutho leli gama la-alleged hhayi alaziwa u-allegedly hhayi awaziwa kuvele kuthiwa ha umbulele ngizwe ukuthi udlengulile uthule nawe wena umbhalo wodaba usetekisini uthi nakho ikonakele uthene uzame nawe ukungena ngoba phela nihlezi etekisini niyahamba nizama uthi hhayi uthi uzama ukuthi uyaba correct uthi hhayi ave kusola kuthiwa bathi hhayi udlengulile iphume ephepheni leyo nto yabona umphakathi wakithi-ke u-allegedly kanti u-allegedly wona omnandi ngoba usuke nawe uzivikele if umuntu bethi uyakubopha uthi wathi angabi nayo isisindo sokuthi wena wathi ngidlengulile abanye baye thina abanye ngomtatheli sasisabe mhlawumbe uma ufuna ukuthi ngathi ihlazo isho ngomuntu ulinde izikhishwe elinye iphepha then kube lula uma sikhishwe elinye iphepha ukuthi uzobhala udaba ukuthi embikweni okukhishwe yiphepha eliphuma kanye ngesonto noma kabili ngesonto kuthiwa lapho-ke usuzikhiphile ukuthi hhayi angimini into leyo nto kuthiwa ukulifta istori ephepheni noma emsakazweni iyakuprotecta lokho kodwa-ke hhayi lezi-ke ze-social media hhayi azingeni ngempela futhi-ke ngiyabona futhi lokhu kufike le nto ye-monetization kube worse kakhulu nje manje. So wonke umuntu uyintatheli manje. Hhayi wonke umuntu uyintatheli manje futhi-ke into yama-ethics nje hhayi yazi Mbulelo usakhuluma ngifikelwa ile nto ekuthiwa nangu umbulelwa manje and think mhlawumbe ubuhamba phezu kwayo futhi la ngaphandle umbulelo usegwazi umfowethu la ngaphandle mhlawumbe security for whatever reason siyambona nangu umbulelo eligwazi iphoyisa but why sithi umbulelwa umsolwa ekumele umbulelwa nangiyenzile lento esibhekile sonke. Angithi-ke inkinga inkantolo-ke umthetho angathi inkantolo umthetho usebenza ngobufakazi nansi into eyinkinga yikho no bebheke wonke umuntu usebenza ngobufakazi yikho koze kuthiwa abantu baye bangezwa makuthiwa ubanjwe makuthiwa red handed hhayi right handed abantu babengezwa u-red handed osule entweni yokuthi into ibiyade inegazi isandla besinegazi mhlawumbe yenze leyo nto usuka lapho uthi ubanjwe red handed uyena owenziye leyo nto kodwa noma kukhona u-red handed uthi uyovela enkantolo ummeli wakho nje ngoba phela into yokuqala nje kufuneka umelwe ngoba icala liqhubeka ungameliwe lize imantshi noma ijaji lisho ukuthi unawo ummeli unelungelo lonke into kufuneka ummele that's why abanye abameli baye babuzwe kodwa
banawo nama-morals omele umuntu obulela abantu abawu-18 elisikisiki wenza ulala kanjani yabona. And ngithi ngiya nami ngiwulo munye wababulali ngivele ngifike ngithi uplida kanjani ukuthi uyalivuma noma uyaliphika uliphika icala njengoba usho yikho kube khona umuntu ethi uyaliphika icala kube khona umhomzela enkantolo njengoba usho ukuthi ningibonile yabo. Angithi nami ngisebenzisa lokho ukuthi ngifuna ukubona ukuthi icala likahulumeni lamshushisi liqine kangakanani ngoba sabona ku-O.J. Simpson ngo-96 ebulela isoka lo inkosikazi wakhe nonkosikazi wakhe waphuma phambili kade ejaha amaphoyisa ngama-helicopter waphuma nje uze wahlawula engakashoni kodwa futhi ngokwesivili hhayi ngokwecala lela kwawukuthi vele waphuma kodwa ngoba kuhlukene kabili khona i-criminal newesivili. Isivili la umuntu kuthiwa uyambopha uyamsokisha ukuthi ama-damage yonke into baze bawina kanjalo kodwa leli lokuthi umbulele neglavu usakhumbula nje waphuma phambili yabona. Nommeli wawaduma nommeli ngoba into ekhona ile ukuthi uma uthola ummeli okwazi ukukhuluma ngempela icala ngempela nje uyaphuma bona kunommeli odumile izinsuku abantu asebemthatha kancane o-advocate ukuthi ucala liphethwe yilo akakhohlwe yabo akakhohlwe iliphi icala kalwina lo yabo. Umbone ukukhuluma lapha ku-TV eqeqebula nje ukuthi uzwe nethemba ukuthi lento yomthetho ibhlungwana ngoba namajaji ngathi nawo anakho ukuthi abe nokwenzelela ukuthi sizombuka nje uSizwe noma kuthiwa uqweqe lommeli vele sesiyamazi bangumsindo for ubala ngeke singakuphiki bayakwazi ukuhlangana bebodwa ntambama noma bafonelane kwigroup yabo mangabe ya WhatsApp beyamajaji ukuthi hayi simele njani uSizwe kuthiwa uyasibhedela lo sonke nje yabo. Angithi mhlawumbe ngiyabona nje inkantolo enkulu-ke lokugcina-ke futhi yomthethosisekelo akukho okudlula ngale mase bethe into ethize nje akusekho ukuthini uyabo. So ibuhlungu ngaleyo nto yomthetho. Yazi ngibheka lento eyenzakalayo-ke manje sikhuluma Mr. Baloyi angazi noma kusuke kudlalwa ipolitiki noma kusuke kuyinto ekhona yini noma i-ignorance yomuntu. Understand ngoba phela sibuye especially emaphalamende kwesinye isikhathi kuba amavoti nje osuku watholile hayi ngoba mhlambe uqualified kwi-position ethize or kuleso simo esithize. Ngibuka i-ad hoc committee as we speak yabona izolo kuye kwavela I mean ngingasho ukuthi izolo because mhlambe sophuma next day kuye kwavela le nsizwa le kuthiwa uKate Matlala uVusumuzi Matlala but ngendlela interrogator ngayo ngoba ngathi bebelaphana basuke bevoluntiyile kwesinye isikhathi or invitation ukuthi woza. But manje ngathi amanye ama-members eParliament ngizokwenza example khona usiswa kaJames I think usuka kwi-Action SA bekhuluma yena ngathi uvela umgwebile lo muntu kunyakaza imoya nalo we-DA futhi exactly abamtreat njengomuntu abazofuna ilento le-information so that bezothatha i-decision vele ufika nje bamgwebile. Angithi inkingi leyo yabona-ke ngijenga manje kulolu daba lolu lokugxamukelwa kwabantu entweni yomthetho khona i-ad hoc committee khona naleya uMadlanga bonke bathi abantu abaningi bathi hayi ngala ngoba osopolitiki baya-grandstanda futhi-ke bafuna ukuthi amangwevu amongst themselves ukuthi ubani okhulume kakhulu plus nanokuthi-ke ba-aware ukuthi lento iphuma khoma kwi-TV abantu bayabuka umuntu ufuna ukubona ukuthi kuthiwa nconye kuthiwa hayi ushayi ngoba uyabona nje abehlezi bonke lapha bewu-11 baphethe amafoni yabona ukuthi khona bayathumela izinto ukuthi hayi isho into ethize. Uyambona-ke lokhu usikhosana lo MKP uvela afunde phansi ukuthi into ayitshelwe manje ukuthi mbuzo ukuthi wake wahamba nosibani bani. So-ke nanokuthi ngangicabanga ukuthi mhlambe mina ngenkathi kukhethwa lela ad hoc committee mhlambe kuwo zonke inhlangano ezimelelekile kwangangcono mhlambe bekhetha abantu ababameli yabo njengoba uNomvalo usho nje uNomvalo ummeli indlela abuza ngayo uyabonakala cha ummeli lo. Laba abanye hayi yabona abantu ekade ngisho ukuthi baze babe ngcono uma bebuza umbuzo uyena usihlalo uSoviet Lehanyana noNtuli lo we-ANC uthanda ukuba very sober angisho ukuthi labanye bakudlekile kubona kuzoba no Mangaqa we-IFP Mangaqa uyabona uma babuza bephethe into eyishiwo omunye ngalo muntu ngokudlula ukuthi hayi wathi nje ucele wena wathi nje uSenzo
wathi uMkhotsi yabo babuza lokho laba njengoba usho uJames nje uJames uvela into yamakhaladi benosozi nendaba yeyidakamizwa yonke into nalokuthi basuke bafuna ukuzenza lokho sithi ama-paragons of morality ngathi bona abangcono iveju bona aba-right ukuthi ubulala iy'ngane wena yonke into yabo asinabo ubufakazi nawo uMalema futhi mawubheka kukhona ubuqila nabo ngoba makunabantu akalinkwa nabo akabi khona on that day uSibiya wayengekho makunabantu nje akaba nabo akabi khona futhi yabo akusiyi question yokuthi ucompromised in a way ukhona ngoba ngibona ngathi usaba ukuthi yabona nje ucele wavula wamcompromise wathi ngisasinayo emngcwabeni kaMsibi sonke sabusho uyefunana umuntu wamatekisi kwalo muntu beneplaza ithube into ama-drugs yonke into uhamba nabantu ama-character nje angalungile bona lona okhetha mahlala yini ayefuna uMalema lapha yabona so ileyo nto ukuthi ube sebona kokunye uyasaba hayi angcono ngivele ngabi khona ngoba kulabo fakazi laba angeke uba predict ubathini ngoba manje umbuzo khona njengamanje ukuthi ucele ngabe wayejahe kakhulu ukuthi ahamba yofakaza na ikhona into eyisho mhlawumbe noma umkhonazi khona kusho ngaye indlela ababizwa ngayo ufakazi based on what yabo wabona umchuna kakani nakumadlanga yabo uBrown akakayi kumadlanga noKhetha akakayi kumadlanga ucele waya laphana sambona sonke ngathi hayibo nangu uNdosi engathi ufaka iphakade ngaphansi kwebhasi sonke sathutha hayibo mhlawumbe udiniwe indaba esikhundla yonke into singazi manje bona-ke leyo nto-ke mase kufika uKhetha esefike ekhipha lamabhomu ade wakhipha konke lokhu ade kushiwo uNdosi kuvele kucisheke nje yabo nani into embi ngobufakazi uginqa igonqo nanokuthi-ke into ezonkabinde futhi umcusi wafika wabheda nje ekuqaleni wabheda wakhohlwa ukuthi wabizana ne-press conference wakhuluma yikho bathi mefika ekuqaleni bathi akabuyele emuva kabuhlungu mesebuya akasabuya azophendula into ezisho leyiningi usebuza okhipha into zomabright nokuthi kwavinjwa uphahlani thabe ukhomishna kwenziwani osekubanga ukuthi manje nesikhathi esibekelwe ikomiti bebebekele mhlawumbe ukuthi kuphela unyaka bazoshe beqedile sozofuneka lo mabright na anikezwe ithuba lokuthi azophendula nophahlani naye ukuthi hawu kanti ngaboshwa amanqine enyathi nangu ushilo lonto no-Sullivan njengoba yabona nje lento isigcine singathi nje hayi manje into ebuhlungu kulezi zinto zombili ezinhlaka le ikhomishani kaMadlanga izokwenza isincomo ezingabophezeli if ngikhumbula kahle ama-terms of reference ngenzeka umongameli akuvume lokhu kushiwo uMadlanga ukuthi mhlambe ngithi mhlambe uSenzo akamiso noma kanjani noma bazosho okunye kodwa whatever bazokusho ujaji nabahluleli laba abanye abamsizayo akabophezelekile umongameli uthi akulento le politiki le yaseParliament iyodwa ezokwenza njengoba vele ivamise ukwenza yakwenza kuzuma yonke into kwa nayo futhi ngokuthi-ke ihlukene phakathi khona abanye abona ngathi basupport into yasho umkhwanazi kukhona abanye abanalokhu ukuthi phela uSenzo ngeke simkhaphele umuntu wethu kukhona abanye abaphathi nendawo njengabo Sosi mabekhona phela uyabotha okay babheka ukuthi ayikho into embi ezoshiwo ngomphathi wami uGame Tin Mackenzie ngizogada lokho mina yabona so-ke ileyo nto-ke so na-i-DA ngoba i-DA usefike wayisho uMkhotsi ulo uNkabinde ukuthi yayikhona kuboshwa amanqine enyathi against uphahlana ukuthi noSullivan yayikhona bathola bathi swayi labe-DA manje ukukhombisa konke lama-process wonke umuntu uyayibuza manje le mali eyenziwe yonke lana isikhona isidingo sayo ngoba manje kuginqa igonqo nje wonke umuntu usho lokhu avikela ihlo lakhe yabona ngibonile ukuthi bathe ukuthula kancane nakho kuthintwa indaba yemeya laphana yalo wayeyimeya laphana ekuruleni so behamba ngey'moto zabahlala uthani uKampele yabona uKampele so ibuye ihambe lento izoshaya eduzane and then iyakuparalyze ukuthi kwawena uqhubeka uhlasela kwabanye kwabaletiza kuwe yabona bonile noMalema uke wathi ukwenza lelo phutha izolo ethetha ukuthi uKhethe
ukhethe umuntu wesifazane kanjani or ingane yena the very same yena ubalema uzovimba lo sisi lo asebenzisana naye ukuthi uzothi yena I'm in charge futhi manje is looking down upon umuntu wesifazane egcineni ayikho into akayisho umuntu ayikhuluma wesifazane usethi hayi no lo uyafisa ukuthi am-interview ubothi yabona nje ukuthi ubevike umalema oqala nje iqala ikhomishini yamkhwanazi kumkhwanazi kwakufuneka abe kusekomitini leli elikhetha amajaji ikhomishini wayekhona njengoba kunento ekhona manje la inkundla zokuxhumana ku-TikTok methu umkhwanazi noma ukuthi ucishile into ebhalile ku-WhatsApp siyakwazi ukuyithola wabonakala ethatha ifoni eyibuka esecabanga ukuthi ene engabe yenzeka ngempela leyo nto yabona Ndiyakuhlupha leyo nto wazi wabuza. Yabona ukuthi usho ukuthi ngiyakwazi ukuthina bokathi ayikho ngempela futhi lonto ngoba sizokhuluma ecaleni lika Steenkamp nobalo Gijimayo ongenalo umlenze River no Oscar ya. Angithi abaseshi kwafuneke baze bahambe baye emahhovisini omkhulu la kaApple eNew York eCalifornia befuna ukuyovula ifoni ka-Oscar ngoba engavuli bagcina behlulekile icala uOscar lize limlahle ufakazi bukaMangena lo oyi-ballistic expert uyena wakwazi ukuthi lo muntu udutshwe lo muntu ade eguqile yikho emedubule eminyangweni nasetoilet kodwa leli ukuthi wayebhala ukuthini kuma-WhatsApp into yamcasula yonke into ayagcina ingatholakalanga so-ke inkinga inkulu leyo ukuthi-ke yize-ke nkosi yami amaphepha kubuhlungu ngoba ngiyabona nami la besebenza khona la sonke lapha ehlile nenamba futhi uthenga iphepha nosekaningana ngithi ngithatha iphepha la kuma-rek kanti ngithatha amabili ngendlela amancane ngawo uthothi nalapha kwesami osisi la abashaya amathile ababoni uvela aphendula nje afuna ibarcode uthi masuyaphuma hawu suphethe amaphepha amabili uthi kwaze konakala wona-ke lezi nsonjwa kulosuku olukhulu namhlanje aqombile because of ama-catalog kodwa nje uyabothi inkosi yami sekuyabheda yosiza ama-matric results futhi nawo futhi awasekho into ethile ngoba manje abafundi bayakwazi ekakhona nje ama-matric results isuke ithengwa abantu uthothi umunye akanani alengane ifundayo ufuna ukubona benza kahle kuthiwa amagama awangakhishwa kukhishwe iy'namba ngoba ufuna ukusizakala ukuthi hhayi ngifuna ukubona ukuthi uphasile yena uMakunene ngoba yabona ukusizakala yonke leyo nto yabo so kodwa amaphepha wona-ke ngangidibhetha nomunye umfowethu omhleli uSithembiso esho nathi yize kubhede sibonile liphepha langesinto elikhulu ukuthi City Press namhlanje seli-online uyabona o-Daily Sun konke ku-online kuyaphela ngempela futhi manje and njengamanje abantu ngamafoni i-example elula nje sonke nje sinama-cellphone kaningana ukuthenga i-airtime ayikusekuncancane umuntu uyathenga i-airtime ayiconvert enze idatha ngoba kulula ukuthi lapha ku-WhatsApp ngifoni yayibona leyo nto nabo laba mawubabuza mabesho ama-results abo bonolo iy'nkampani lezi ey'nkulu imali into engenisa imali kakhulu manje iyona i-data ngizwile izolo kuthiwa nje u-Cell C ulistiwe stock exchange ama-shares avulwe ngo-26 rand ngoba kuyabonakala manje ukuthi i-future yamafoni into eyinkinga enkulu manje kusayikona ama-cost ukubiza kwedatha asabiza kakhulu so uma ngase ehle uyabona ukuthi yabona sakhuluma naye uMbulelo Baloyi Baloyi-ke abantu abaningi bazomazi beyi-editor in chief i-bureau chief lapha eSowetan ephethe Sowetan la eScott ikhona ibhilidi nje sebaliphendula isibhedlela manje ubeyiphethe sidiscuss wasuka lapho waya laphana independent on Saturday bengikhumbula kahle ukuthi Baloyi ngaphansi kwe-independent media wasuka lapho kwenzeka lesifo esijwayelekile-ke ukuthi imedia iluze abantu ababalekile oyintatheli ezimkantshubomvu of course baningi abasuka bengikhumbula nje abantu abasukile sibala abashiya le field cabanga ukuthi songena ukuthi yini izathu mhlawumbe senza ukuthi abantu abaningi bashiye le field there was ikhaya kuthiwa uSipho Khumalo naye yayitswebhu-ke but may so rest in peace naye wayitswebhu but samlahlekelwa ngendaba yemidi engazi ukuthi yini i-cause mina ngifuna ukutshela i-cause Mbulelo ukuthi yini at least ngikhuluma nomuntu right because wasuka nawe
washona ngala uhulumeni, ku-government. yes. Understand? Baningi osicela okukhuzwayo, baningi abantu engibaziyo abasukile ngala baye ngala. Engizama ukuthola nesizathu sokuthi yini imbangela yalokho Embulelo, nanokuthi uyawabona yini amaphepha esurvivor mhlawumbe after 10 years kanje. Ngiyazi ngiphutha ku-sports, kodwa-ke uyawabona yini amaphepha asurvivor, because i-reality ithi Mbulelo, umuntu ongangami iGrootman will always prefer futhi i-hard copy. Yabona le nto, uyibone kahle ukuthi hayi ngiyithole ephepheni le nto, yabona. Boka hambela kuleyo mbuzo Mbulelo. Yebo, kuleyo kusuka khona umhlelo omkhulu engimhloniphayo othi uBhani Mthombothi, I think kwi-Sunday Times manje. Ukusuka ngala wathi leyo nto wayibiza wathi i-revolving door, kusho ukuthi uma ubona ungena emahhotela khona umnyango lo ophendukayo uthi ophushayo, abanye bayangena baphume baphinde bapuyele. Izathu zihlukene, abanye mhlawumbe ubona ukuthi amadlela ahlaza, omunye mhlawumbe sefuna ukuphuma, noma omunye uthothi konke kuthiwa uku-headhunt, mhlawumbe ucela umuntu ukuthi ngicela uzosebenza nawe la ngoba ungihendishe into ye-communication. Ngoba siyabona ikakhulukazi-ke kuhulumeni ke ngathi ungamthola umuntu oke wasebenza ngale, kuye kube kuma vele uthatha umuntu ongakaze abhale noma asebenze eredweni noma abe intatheli nje, ngoba akabi naso isithombe sokuthi kusetshenzwa kanjani ukuze udaba liphume ephepheni noma liphume kwi-bulletin noma liphume kwi-current affairs. So kuye kube lula uma unomuntu oke wazi ukuthi kusetshenzwa kanjani, nanokuthi-ke noku-advise-ke ikakhulukazi kaningi ngangihlala ngisho ngithi mina mawulaphayana futhi usuke uyi-advisor noma kuthiwa i-media liaison office, wena utshela la umhlonishwa lo ususebenza nawe ukuthi hayi into ethize hayi asingayiphenduli, asiyiyeke izosiphelela nje. Kodwa-ke kunenkinga ekhona nje la eSouth Africa njengoba abantu abamnyama abathatha umbuso ngo-94, ukuthi bayibona ukuthi the more ubonakala usemaphepheni noma ku-TV yonke into, kunalokho uthi hasho ukuthi hayi uyasebenza. Ile nto abathi ngiyi-perception ukuthi nabona ukuthi thothi kanti ngempela awenzi lutho. Uma ngathi uyalandela into uhlala uziveza ukhuluma ngazo, uthothi hayi akwenzeki lutho nje, kuyayibhedela. Kodwa ngokuthi abantu banaleso sithombe ukuthi le nto ubona makuthiwa umuntu uyasuswa, uyagxoshwa noma uyehliswa esikhundleni, kube nokuhoma uzetha umuntu obesebenza kanjena, usibani wenzani nje besefakiwe, yabona nje. Ileyo nto ngoba futhi usuke ethola umuntu owazi ukuthi ene ammarket, amspinele, kuthiwa uspin doctor, amspinele. Kodwa kaningana kusuke kuyilokho ukuthi ene abanye basuke beceliwe abantu ukuthi hayi ozosebenza nami ngoba ngifuna ukulungisa yami ye-communication, kubonakala into engisenzayo. Ngempela kwenye inkathi iyenzeka leyo nto, uthi ngempela uyamsebenzela umuntu, uyavela kubona cha uyasebenza onke, kodwa uma uthi ngempela isikhathi uyayilandela uthothi hayi ngathi hayi akho lutho nje la, umsindo nje ongekho la, kodwa bayakwazi uku-maintainer. But okuhle kodwa usuke edlala kule nto ye-game of ama-numbers, because uyabona nje khona umuntu wayeyishaya le nto, akazi wayesebenza noma mhlawumbe uzongikhumbuza umakhulukhulu uRadebe. Oh ya, uMsawuzane ungema kukhona uMasawuzane wayekhuluma the best, that guy, when it comes to even i-radio, the way I-constructor guy uvele ubothi ngiyaya lapha athi uMafez nabakamani bazobe bekhona. Nangendlela mabenze i-media buying le advert le isikhangiso, yes, wayekwazi ngoba manje babeyidlala kaningana umphakathi othi noma usubona itende elikhulu elimhlophe selikhona bakhumbula ukuthi sizwile emsakazweni le nto ukuthi usibani zobe khona. Yabona nje obusho nje ukuthi eneke i-perception nalonke into. So umuntu we-radio vele ungema, so wayazi namanje siyambona bayamqasha manje, wazi wavula ikampani bamqasha iminyango ehlukahlukene. So yena into eseyiphilisa ngayo ngoba usathatha impesheni ngoba wagcina naye ingene kahulumeni, waphuma kahulumeni wayihlayela ekhaya. So ikhona nayo leyo nto leyo ukuthi siyangala abanye babuye. But singani isimo semali lapha eMtatheleni? I think bayabuza abantu abaningi ngozi le nto le ibukeka kuyinto emnandi. Umbulelo baloyo uzombona ehleli nepresident, umbone beshare irube yodwa lo president. But ke uyenza kanjani ukuthi kusebenzele kwawena? Because angazi, mhlawumbe angibuze kanje, ngivele nguvula umbuzo, sinjani isimo senkece lapha eMtatheleni?
cha emtatheleni ngiyakhumbula ngisafunda e-technical khona ukuthi hhayi kwakusho ukuthi cha imali ayikho nje kodwa shuthi sonke ngiyakhumbula ngabo-19 nathi siqala nathi zange nemtatheli ngoba phela siyokhona sabantu abamnyama imisebenzi yayilimited ade uba mabhalane i-clerk noma uba uthisha noma uba iphoyisa noma uba unesi yaye imisebenzi ingemningana eyayitheni usimo semfundo leyakudala so nathi abanye bethu bathi ake nathi siphume eceleni ke senze lento yabona mina-ke into ye-journalism nami abona kufuneka ube umuntu o-curious othanda ukwazi izinto yabona kuyakusiza lapho ngoba the more uba curious although gcina sekuba indaba yokuthi uthanda indaba undaba yonke leyo nto kanti kuba inquisitive ufisa ukwazi yabona khona kusakhula athi umuntu sakhiwa kanjani i-stairs yabona uthi masibona sesakhiwa kufaka ama-reinforce kwenziwa ama-beam lamaphili ukuthi oh sakhiwa kanje i-stairs afakelwani insimbi zenze ukuthi noma kuthiwa kune-earthquake noma yikho mosibona kade kuliwa lapha eGaza yonke into ebhonjwayo uyayibona iyabhidlika kodwa ingawo yonke ngoba ilezi insimbi ey'fakwa ama-Q stairs so kodwa sasitsheliwe ukuthi hhayi imali bandla ayikho kona into emnandi ngomtatheli kwawukuthi-ke awenzi into eyodwa everyday nansi leyo emnandi akufani nokuba uthisha ngisho ukuthi ngiyabudela uthisha ukuthi uvuke ekuseni uyokudlala iy'ngane kuze kushona ilanga ngiyakhumbula mina ngathi ngiqeda umatric omunye umama wayewuthisha wathi ngifuna ukwenza ngoba nami into ya-gap year yangabi khona kodwa sabanawo nathi ama-gap year thothi uyasebenza hhayi ngoba ukuthi wenza lento ekuthiwa angithatha i-gap year kukhona umfundaze uthi umuntu akayofunda endumiso we-teaching ayi ngathi mina hhayi angikuthandi waze washo wathi yena sasihlobene nalo mama usashona wathi hhayi ngiyabona umntakasisi esho uma uyabona nje ukuthi liyoshona nini ilanga emile ekhuluma yabo so yangena nami leyo nto uthi hhayi uqinisile vele awungashona nini ilanga kumile ngikhuluma yabo nanokuthi into ehluphayo yabona angithi teaching ngiyengizwa abantu abaningi bethene funa ngabe uthisha bayakhona ngoba uthisha uproducer i-engineer yonke into yabona ngeke ithi naye okay all well and good kunjalo kodwa lento ifana nokuthi kunomuntu osebenza nemoto ecosha udoti samani khona ufuna awenza umsebenzi ngiye ngisho njalo ukuthi ayikho into especial ngoba uthisha mhlawumbe ngeke ngize ngithi mhlawumbe umuntu ufuna uyahola ethisheni mhlawumbe ilo muntu othatha umbulele ujaha idadi ephuma ecrash amshape lapha sasithi usub A-ke thina-ke safunda bazohleka ukuthi shuthi igenge endala yo-standard ayama-grade akukhiphe lento yalapha ecrash akwenza ukuthi ube structured ukuthi niyafunda manje uba-drilled ukuthi uyangena ngenomunye uthisha yonke into noma thina safunda kuwuthisha oyedwa onifundisa yonke into-ke bo ngiye ngithi na-ke early childhood development nalapha i-phase lokuqala le ngoba kuhlukene ngempela labo bantu funeka bona abaholayo ngoba manje uthatha nayo into uyayimolda uyayenza ukuthi ibe lento so emtatheni ngempela-ke hhayi imali ayikho kodwa into emnandi le ukuthi sombulelo bengifuna ukuthi size lelo angabe ezinye yini zey'zathu ey'holela ekutheni uthothi intatheli seyimbandakanyeka ezintweni khona into kwakuthiwa ngisayintatheli ngikhula kwakuthiwa into zoma-brown envelope ipayola uthola ukuthi kwamanje khona amagama even komadlanga commission kuthi kusakhululwa sekuvela itapteni kuthi awu nalona ukhona yabona kuyo yonke into nje ubona nje ikhona futhi-ke nathi yabona into ebuhlungu-ke ngisho mina le nto ibivele yenzeka kudala bebenika into engakanani ngalezo y'khathi kwakuba into engakanani hhayi cha mina angazi ngimukela kona into engangiyazi le nto ibenza kakhulu kumkhakha wokubhala i-sports nezobuciko loku i-showbiz ukubhala oBrenda ngiyazi khona engangisebenza naye Sowetan yabona usashona bandlu bamakhaya elutho wey-editor yeze-showbiz yabona phela niyabona lonke niyazani nihola malini kodwa ngasasikhathi na ngo-98 97 esihamba ngo-BMW bothi hayi uhamba nemoto edlula ngisho umhleli u-agri-class heyi uyithathaphi imali bese kukhona hhayi iy'nkampani lezo-Universal Music no-CCP Records bayamnikeza lento ukuze abone ubone noma uma ebhala ipheji lakhe le ngolwesihlanu uBrenda sasibona ngayo uma ekhiphe i-album oh okay uBra-E sasithi uBra-E emkhulu ubothi hhayi cha yabo kukhona abanye ababhala amahashi nami kuqala kwami kuza la emahashini I think mhlawumbe kwaku-99 abantu abamnyama yabona into isiyenzeka manje besabala sawuyimpuka lobisini
kwakunobhuti okuthiwa Ike Motsapo i-racing editor kwi-Sowetan. Athi mezela kwiJuly athi anginiza amathikithi kwakusayi-Rothman Hans July. Nami ngiqala ngingena lana ukuthi ngingena la lento kusabalwa abantu futhi wayeseyedwa umfana lo kaNtulu edumile kumabheleni unento la. Hayi lisiyenzeka manje ugcwale ne-fashion kusabelungu yabona nje manje hayi angisho ukuthi kwakumnandi ngoba naku sekugcwala kwakusayithina sodwa nabelungu. Nje mina ngiyayazi i-transition lento iphuma kancane ubona ukuthi uyabona ngoba abanye baye lapha usuyambuza iliphi kahle winning ukuthi akazi lutho ubele nje ubumnandi abanye bayele i-13th race. yes lesi yabona mina uBra Ike sasiya lapha na okay omnandi ngoba phela into ekhona ngomtatheli ngiqamba manga washo khona umntwana uGideon usakhothama wayengqongqoshe kudala between 94 to 2004 wayethi hayi intatheli nje moyinika inyama wayinika utshwala usuqedile yabo emtatheli ukhonayo lokhu ukuthi into emnandi njengoba ngisho ngaphandle ukuthi ubhala into eyodwa nsuku zonke namhlanje ungabhala ngamaflawa ngakusasa ubhala kuthiwa kunekati ebelisesihlahleni kufanele lothulu nawo bukhona kuhlukile the other day kuthiwa kubulewe abantu abawu5 eMlazi eMkhukhwini ikhukhula yabona into emnandi umtatheli ukuthi awunakho ukuthi wenza into eyodwa every day njengonesi uthi ufika uyathalaza ekuseni ubheka ama-patient nokuthisha konke leyo so igcinisa imnandi into othela usuku nosuku line-challenge iyona into engayibonanga nami ukuthi cha bomnandi umtatheli ngoba awube ibhoda ayinayo into eredim every day ine-challenge yayo nakho ukuthi-ke nje wade usho ugcina usuhlala nabantu abazikhulu uyabona-ke osopolitiki engisebenzile mina mhlawumbe ngiba u4 5 bewongqongqoshe bayazisaba izintatheli imida nje bayisaba from uMandela to uMbeki nombani nawe uCyril lo before akhulume bayathi into emide uyasaba futhi-ke uma uyintatheli babuhlungu leyo nto fokandini ngoba kuye ukuthi noma kuyi-weekend ungibizile lapha kini noma kwakho nomcimbana wengane mhlawumbe manje kwavela kwakhona abangazi ukuthi ngiyintatheli nothi ngisathi kubanjwa iqatha la esithebeni kogqokweni ube khona ukuthi hey nibhasobhele ningakhulumi noma yini sesihlezi nentatheli yabo kuphathe kabuhlungu leyo nto ukuthi yazi bacatha abantu of course vele uma ngabe khona ekhulunyayo awuzukhipha i-notebook nephepha ubhale into egood ngomtatheli-ke ufunda ukuthi into eningi ube une-photographic mind into ithi ukhulunywa usithole ulalele nje ukuthi okay ngesonto nje uma ngifaka i-diary entry yami kwi-news diary conference ngine-story hey nizwe ukuthi usizwe hey ushaya umuntu kanje noma ze-example nje nangumbhuti lo besenza okhosini ngifuna ukusho isibongo ogcina ilahlwe yicala kuthiwa ushaye nomuntu angathi uyazwana naye besilisa bobabili awusiyamhlongo hayi-ke usushilo-ke bekafuli engisho ukuthi into eyenzeka ngaphandle wena uma uyintatheli uyizwa nawe yabo ukuthi nginelento yabo uma ngifika ngesonto phela amaphepha aphuma nsuku zonke aqala ngesonto agcine ngoLwesine yabona nomphakathi awazi kusetshenzwa kanjani yabo uma uthi uyasebenza ngesonto yabona nje uma uyintatheli basebazi abantu abayihlobo ukuthi ngesonto kwesikhathi abazokuthola ihlobo zakho mabe kuyangcwatshwa noma umsebenzi ngoba kufuneka wongene banganastindi abantu kusebenza efemini noma kuphi uMonday to Friday hawu usenza kanjani ngesonto kodwa iphepha libone ngomsombuluko xa mhlawumbe ngalo uma liyenziwe ekuseni yini uyabo so uba nalokho ukuthi akwenze into ethizo so okay sengine-story usifika laphana uthi angine-story yabona-ke usaziwayo kulento yomtatheli bayayingenisa-ke imali ephepheni in terms of ama-sales ngoba niyabhala nibhathi umdlalo webafana kwelokudlwengula yabona uyazi yona mase kwenziwa iposter le iposter nje abantu babona isifakiwe la ifakwa laba abadayisa iphepha beyifakile bese kuyafunda kuthatha isikhathi akekho umuntu ongangitshela okwabona iposter ibhaliwe ukuthi umbulelo kwelokudlwengula nani into eyenzakalayo kufakwa nje igama kuthiwa umdlalo webafana kwelokudlwengula uthi uyalithenga iphepha kusho umuntu mhlawumbe owayebizwe uHugo Bruce wangadlala nje wahlikihla ibhentshi wangadlala ngisho ukudlala odlalela i-cheapers yabo ngokuthi umdlalo webafana lesikhathi kuyi-AFCON so abantu badineka abantu ngiyakhumbula omunye wakafika ediniwe la kuthina la ethi uthenga iphepha masibhala into ethize kanjalo angathi mina wathi usuke owacomplaina wathi omunye wafika nje la sathi uthenge ngamalini washo esawu-R450 amaphepha vele ukhipha u-R4 uthi hayi ngiyambuyisela omunye emefoni esemlazi uthi hayi gibela sizokubuyisela imali yakho yabona u-R25 namhlanje ngisuke emlazi akwazi ukugela ngo-R50 uzothatha u-R4 so
kukhona ukudina ukuthi engathi umuntu athi nimlentini nimdukisile vele inhloso yakho ukuthi kuthenge iphepha ngoba awukwazi ukukhipha yonke indaba lapha kwi-post kushuthi ugabigabi ukuthi yazi uyalangazelela. bengifisa ebulelo kodwa manje ngenxa yesikhathi sesithola sesiyashayeka ngiyafisa ukuthi sibuye ngoba khona into eziningi esingayithintanga bengifuna sithekhe indaba ye-defamation, understand, nokuthi ngithathe ngithi ngiyokubopha because kwesinye isikhathi uthi ubopha iphepha ugcina uzoxolisa wena iyekeni lento sekukhathele uyafika ucole liyahlehlisa ufike manje mhlawumbe check nento ezifana no blasphemy yabona leyo nto emaphepheni nanokuthi-ke singenza kanjani mhlawumbe abantu abanjengani uthole ukuthi I don't know mhlawumbe basetshenziswe na i-government ukuthi barane ama-workshops because into esingeke siyibalekele ukuthi i-social media sikhona but abantu badinga uku-educate-wa at the same time ngokusebenzisa i-social media ngoba ngempela ibuhlungu lento ukuthi uyavuka kushona umfowenu usufunda la emalokuzini, understand, ne-understanding nje ukuthi umname nini umuntu, understand leyo nto, especially after abantu uchaza nje into ebalulekile ukuthi mhlawumbe after seplitile enkantolo bese velile so ngamname izinto ezinjalo into ezemshado and all the stuff. But bengifuna siyi-check ukuthi amalungelo ami ngoba mbulelo khona la ekubuye kube wrong khona nisha phansi isithunzi sami ku-first page seniyaphendula manje sekuyinto encane ngathi wathetha no-ombudsman futhi ngaleyo nto kakhulu. So mhlawumbe lo 3 minutes okugcina mhlawumbe besingathi qhi kulezi zinto engisho kona kuyinkinga lokho ngesimo sokuthi iy'nkampani zamaphepha njengoba ziyikhondlakhondla zinabameli nje kunabameli lapha iy'nkampani ey'dumizi abameli ey'sebenza umthetho lo we-defamation. So kuye kube nzima kuba yinto yaGoliath noDavid yikho ugcina njengoba usho ukuthi omunye ugcina isethi hhayi ngiyayeka futhi-ke into ye-defamation njengoba ithi civil matter kweyinkathi ijaji uma unenkani mase likhipha isinqumo lithi khokha ney'ndleko zami yabona-ke uma ngabe ngilethe i-senior counsel njengabo o-nominal ba-charge 100,000 rand ngosuku noma ngazi isikhathi singakanani. So yabona vele ibe umqansa I think obuhlungu iyona leyo nto kufuneka bekhona indlela ukuthi abantu abangathathi indawo balekeleleke mhlawumbe kube khona mhlawumbe isikhwama ukuthi kube nabameli abazoba lapha abazama bokulwela ukuthi ongcwa yithop labameli abadumile mawucele yena akhokhele ukuthi akulwele udaba lakho ngoba ngempela amaphepha they get away with murder ngendaba ukuthi bayazi ukuthi yabona uma ubuka indaba lobhuti lo please call me bamvovile ngempela futhi yabona bugcine njengoba bethi abafuna usibasitshele yabo. So leyo nto ibalekile yabona futhi into ofuna ukuyisho kukhona into abathi i-artificial intelligence angeke ngikufihle nje ngasho nje kubo wonke umuntu leya nto inzima and futhi iyayiqeda imisebenzi nasengibonile iyiqeda imisebenzi nami ngiyayisebenzisa nami u-ChatGPT nje although-ke noma usetshenziswe ey'khungweni zemfundo ephakeme kwenziwa ama-assignment yonke into but nami njengoba umuntu obuyabhala kakhulu iy'pishi uyabhala into ey'ningi ngiyawusebenzisa ngoba leya nto ndelo uma ngakazi uyisebenzisa uvele ubotha hayi mina ukuthi naku sekimdala ngihloshwa nawo amehlo kodwa leya nto uyitshela wena ukuthi nalo udaba ngicela ungitholele indaba ngosizwe nayo yonke into noma uya-instruct into egood uma uyi-entertain nge-artificial intelligence ukuthi uma ngabe uyi-entertain nawe usunalo ulwazi ingagcina ivusa uMandela esalala saba amathamba amhlophe uma ungazi lutho ngayo udaba uhambe nayo nawe ucathi hayi uMandela into esakhona. So usiza lapho kuba entertain ukuthi uyakwazi ukuyibamba yonke le nto yabo kodwa nje into ye-artificial intelligence inzima kakhulu futhi imisebenzi izoyiqeda njengoba mbona ithi ayifana ne-1917 i-revolution le yabakhona enkulu yabona into sengingena imishini enkulu kwamanje into edidayo ukuthi ama-China abona ama-China ngazi anama-aphi amangaki ayo lento ye-AI ukuthi ayithathaphi le information nanokuthi ubani uma beyiharvesta beyivuna bayithathaphi lento ngami ukuthi uma usubhala igama ukuthi uyekiwa lento utheni ubani umbulelo baloyi ivele ikhiphe yonke into yabona kodwa mina nawe uma singabe sifuna udaba esalibhala mhlawumbe ngo-2000 asilitholi manje uma uyaliguglisha vele ngaveli kodwa leya nto leyana iyakwazi ukuveza ukuthi mina ngangenzani umbulelo baloyi ngathi weyintatheli wasuka ntatheli wasenza kahulumeni wenza yonke into. So nje iyona nto engathi iyi-challenge enkulu ey'nsele enkulu ezobona ngathi futhi-ke njengoba sesikhala nge-social media enye ezoba inkinga nje ukuya phambili.
Yeah, I think isokwenza isikhathi ukuthi siphinde simthole umbulelo. Imbulelo iningi izinto okuyibuze kuyona imedia ubone ukuthi ithanda ukuba unfair nangendlela ekusetshenzwa ngayo. Yeah. Because nangu umbulelo uyi-businessman of note, ufaka imali enkulu ephepheni laBlozi, but umbulelo nangesereyphile manje. Umbulelo ufaka mhlawumbe phebati something like, let's say 10 million for that particular matter. Leyo mali iyasiza ukukhokhela i-operation nayo yonke into, understand? But umbulelo usereyphile manje, or uyasolakala ukuthi ureyphile. Sithini thina ephepheni? Awu ngeke ukwazi phela ukuluma kuthiwani igenda kuthiwa igosini konje ihansi elikulethela amaqanda uyaziba nje uyambandaza nje ubotho. Oh okay, baningi abangazi abona nje inkampani le eyindaba inews ionishwa yimayini, kunezitori abacashayo nje abangalento masuthatha nje oh ingenxa yokuthi ngoba yekuthiwe khona ekuthiwa i-editorial independence, into engekho nje leyo ngoba kukhona ongaleyo semuva. Yikho e-America, yabona e-America njengamanje kuyazi ukuthi i-Fox News isupporta uTrump, i-CNN ayimsupport uTrump. Ngoba vele kwazi naseLondon ayahluka ukuthi uma ufunda i-New York Times uyazi hayi abantu abangamthanda uTrump, uma ufunda i-Standard eLondon noma i-Telegraph yabona ey'ndaweni ey'ningi sekuba njalo uma uthatha iphepha elithize. But imbulelo le nto kade yenzeka nakuthina angazi noma back then khona into okuthiwa i-New Nation. Yes. Kwakhona into ekuthiwa um-Africa. Yeah. Izinto awawuzazi ukuthi ziba pro something. Kube khona izinto eziba ama-mouthpiece again, ezinye izinto, you understand? Even including ilanga, understand? Back then, I don't know now. Namanje kusenjalo. So zikhona izibe kanjalo ebezenzeka, but sibonele ngicabanga ukuthi mhlawumbe kuzomele siphinde sidlale lento ngoba ngiyafisa ukuthi ihambe ibisithi our conduct uyabona ne-style of writing sakhona la kulento ye-social media, uyibuza uyibhala ulimi ngoba bobhala istory uzugcina uvilapha because nathi sinayo i-publication online, i-News Avenue, ugcina usuvilapha ngoba manje ngokwe-story, istory sina 3 sides. Yes. Understand? Fanele kube elami elakho neqiniso. Yes. Yabona nje kulento i-ad committee uzothi ngicabanga ukuthi yazi iqiniso kuyo yonke into eyenzeka. Khona kuthiwa ama-crevices, imkenke le mokuvela imkenke. Lilapha iqiniso manje usazathi uhambe nalo kushintsha. Yabona nesivika asazi kuzothiwa. Yabo. So kodwa iqiniso into ehlala isho kuthiwa ne the first casualty, into emnanga ngithatha umuntu athi kuthiwa in any conflict i-casualty yokuqala iqiniso. Makuxatshele ngqutshuzana into yokuqala nje elimalayo it's the truth. And nami sengayibona leyo nto ukuthi ngempela iqiniso ngempela ngoba ngifode kuse-Ukraine ne-Russia kuthiwa kubulewe kodwa into yokuqala makuliwa nje hayi iqiniso. And leyo nto is being proven now and again ngempela iqiniso ukuthi uyabona nje bane-press conference manje ngizwile le nto yalabafowethu laba kuthiwa kade bese-Russia 17 guys, 19 baqale baphika bathula nje ithe mase kuphuma ama-family lawa ingane sesibuka ama-voice note nama-video. Ngibona for the first time izolo lo muntu okhulumela MKP ekhuluma uthe uNhlamulo uthe futhi maqala indodakazi endala kaNkosazana ibopha le usisi wayo naku ubopha omunye naku yabona le carelessness ye-media ke bobabili omunye ushadile kaMncube omunye ushadile kaNcube ilo mdala oshadile kaMncube lo gugu lo uphatha uzalo we-producer uzalo uNcube ushade nomfana kaTrevor waseZimbabwe kodwa imedia ithatha izithombe zafaka ugugu uze wabhala nawe wathi ngicela abantu akusekho indaba ukuthi ni-check-e ukuthi sibabili ziwu-4 ingane zenkosazana amantombazane yilo mdala obophe usisi wakhe lomncane. Yabona nje kune-carelessness nje khona yabo ngathi nami ngithi ngizama lento omunye ngithi ngiyalungisa ngabotha ngathi imislima into ebuhlungu yabona-ke kulento yemedia lapha ku-social media inanto ekuthiwa magidangoma yo la bathuka inhlamba benza yonke into uthi noma uyalungisa uthuke ngenhlamba uzuyisolte yabo kodwa bengenzani yabo ubizwe kuthiwa senze usiyazi yabona futhi-ke bayahle kuthiwa ubaba kamalo yabona sengiya-understanda mina yabona
Mark Zuckerberg basizakele nge-Facebook ngoba iy'namba ziyanda uma ubheka into yalomfana lo wangala uManqele ezivuthayo ukube leya nto ayikho ngesiZulu ngabe ine-limit yabo ubone ithiwa yini le yalo mfana wase-South Africa lo i-tweet u-X ngoba isingisi no-Instagram nanokuthi kulimithiwe ama-character asibaningana ngakhona engalawo usabhuzane lithuka inhlamba yonke into likwehlisa isithunzi cabanga kanje every day bahambe bayokubheka sengiyabona into ukuthi abantu belokhu ama-profile abo bawufuna isithombe bakuveze isithombe yabona nje isikhathi ugcina ungawafundi ama-comments hayi lathi inzima kakhulu Festival uyasibuya kakhulu ukuthi usivakashele kuningi ebengisafisa ukuthi sikuthinte kodwa ngenxa yesikhathi sithola silimitheka asithembe ukuthi sisazohlangana hayi mfethu uma ungitshela isikhathi nje ngumuntu nje manje nami sengaba umuntu nje osayehla ekhaya useyisebenzele ekhaya impilo yayibanga yinhle so nami ngasheshe ngaphuma emsebenzini ngaloku ube boarded medical yonke leyo nto kuhlushwa amehlo kakhulu angidlala ushukela kodwa ke akufani yabona phela uma wahlala ngekhompyutha kusele emncane uyigxavaza yabo mayabo makuvezela ifoni yami nje igcineni amafonti ngoba manje angiboni ungazubhala inhlamba ungaboni so abantu abaningi bayayithokozela kakhulu imibhalo yakho lapha ku-Facebook uyayinika isikhathi sokuthi ubhale uhlaziye wenze everything hayi ukubhala into emnandi yona uma ubhala ephepheni as compared angibadeli abantu be-TV ne-radio ngoba ibuye ifake into ezi-technical i-radio ne-TV mhlambe nani la ngoba niya-editha yonke into so ukubhala njengoba usho indaba yephepha yabona noma indaba zingangimisa iy'ndaba zaso-8 ebusuku noma kodwa udaba oluphambili unalokho ukuthi hayi sengiyoyifunda kahle ephepheni kusasa iphepha mhlawumbe yikho isizathu abantu ukuthi babe endlini encane bahamba nephepha yabo ngoba uma usendlini encane that's where baye bathi that's where your concentration levels asuke aphezulu kakhulu ungena kangithi mina nami ungena etoilet endlini encane ungazi lutho uphuma usumore knowledgeable makade ungene newspaper yabo ngoba uma uyibheka lento mhlambe sebancane kwakukhona newspaper kudala into ama-2K lawo indaba o-2ply bawazi yabo akithi awusathepi so kwakusetshenziswa amaphepha yabo so lento okuthatha umuntu athatha iphepha yena le toilet isuka lapho ngoba manje uthatha mhlawumbe kwama-advert lapha kuphela manje usufika ufunde lapha ngiphathi uma ufaka umuthi mhlawumbe uzama ukuthi insizwa uyazilapha uyayisiza mhlawumbe uyawufake bathi yini konje negama lakhona email yabo so at least ngoba uyabona usazudonseka uhlezi lapha engathi ngakhona lokhu uyifunda yabo lokhu uyifunda sekwaba namafoni yonke into yabo so kodwa iphepha linaleyo advantage ukuthi makuthiwa yabona nje ngibuza izolo mina noma kuthiwa ngibuthi ngibona uDlomo uthi usekile uba uchairperson uNtombazane weSolezo wathi wasiveza iphepha wathi la ngolesibili last week yabona khona yabona uma uyintatheli yabona into ekuthiwa unews abantu bacathi it's news noma u-north east west and south vele kunjalo kona u-north east west and south and it's news not new but it's news ngokuthi yinto entsha mangithi into entsha uma ngathatha ibona amagazini I'm sorry ukuthi siyibona ngona amagazini sakhona sakhula khona uPace noScope sini mangithola ibona 1979 noma iDrum if ngoba ngazange ngiyibone ngo1979 into ebhalwe lapha noma kuthiwa sebashona bonke labo bantu kumina it's news yintsha yabo abantu baye bacathi mhlambe news into okay vele into enzeka manje yonke into but anything ongayazi uzokuthi uma yathi umuntu ngiyayishwama ke leyo nto that's news to me yabo isuka lapho uthene all along bengazi ukuthi hawu kanti kwenze into ethize kanje yabo no it's been real folks sibuya kakhulu kumbulelo baloyi sizozama futhi ukuthi sikhulumisane naye because seyikuningi esikufundayo siningi esikufundile ngale episode don't you dare do what I wouldn't do if you did please take pictures